Karo to saliwang lolo-lona. Wah, matangangin na cairi indok nawang kakuya. Kemana tomato di sisi mananis sangelina. Jika mengat na. Maka tu tahu mulu. Sila lona pure pandai agak itu pagoro-pagoro. Tu mangingi mata tu dah kuai. Tahu pa makan cak ni. Pa aja ni sak dia cairi indok na mendre na. Maka jika na podang. Kasih ya timemu tu taimu tu. Assalamualaikum. Dindi pagajit ang kapatas dako dito. Kata patarsinggo me meni kumakadaka wang kili kemantu nampaw we. Natita nindo ko de nang kau jajari nyaman pa ustaz. Bikin minta rupa tahu sisa. Sila lo nala dah masakan apalagi kometa-meta nih. Nalupe papinyaman pa. Mau kasih mereka kalau buting wala biar mah perolong yang perlu ko paalili ko do muka aja mah pada kun kasih angke ko mero Malaysia sih dia. Apo ko dia tu tasale ko anak malolo. Mako he utimpu ko manu bisay maga. Udi pa ako man ito kasi andro dan. Makarindo na sila logo puro na cairi. Dece si bawaja isukbu mukba kenemwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syama Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasu taqwa wa samaratul ilmi wa sinatul haya. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Alhamdulillah sinina papuji na punay pong Allah subhanahu wa ta'ala iyaruiwan ni okurhi buru pa angka tau mate makadai tawe polro cara mah tarawita ada kudi penat tentu apa dua video laksanakan ya ku leba polni ya jadi kuno ringa pengalata umur di singa kesempatan wilim misi berarti 10 ramalan cara matarawiku ya mi cara masube kudu salah 25 dan alhamdulillah maka kita we nulle de naga magetta ramala pema upahan maka nulle de naga makada aja mah kada ramala pe baca lagi ku dicau atu mati di sangkaramu pagabageku nabi tapi tahu kah sini nama sube nari makanan naru ipahan maka iya tu pun Allah Ta'ala situngan na malak dasan na kijek na puji idi to me irita kumani dijik nang kadiri sangali puji iya masalah na iya rupong Allah Ta'ala manang kalat daki mahkota nananangi idi to me irita macapa-capa iya rupong Allah Ta'ala dinar na paja lah dan nana ditutuiki tapi idi to me aku manari kumani dijik ni lihat tutui aliwe iya menjadi masalah ya. Makanya tanda podo mana pun Allah subhanahu wa ta'ala si mata na cino-cinongi ki ilalan na tutunglin sa pamasi na ni akamase gangkan na insyaallah pada macak ki pasilegang ibadicing si bawa di na badicing gangkan na wa matakumur rasul fahusuhu aga na palatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah pole ri pong Allah Ta'ala di tugaga mawatang ipuka wa manahakum anhu fantahu aga nakpisangkap pong Allah Ta'ala tu kataw-taw reji sa diampay dini jama kataw-taw aja lalo na nipo sini naman makanya ya kotes yang yalita ipuji
Ya nenang ya ditutui upanna na biki puang Allah Ta'ala kedol anuki. Upanna na suruh ki puang Allah Ta'ala. Tapi upanna na tengi aja je mitapiwan. Dega aja. Boleh isi dicontoh. Batena malanang iki. Napa turungan isi diulang ular ramalan. Ula Adam peng de nagaga pada tidak capata. Kota laba ular ramalan nang kamu pada satu mundo. Macam pala dak itu. Tapi ko de tes sangi Allah langan tapi ku carana ni Adam pengangi laba. Laba ular ramalan. Ya mau baje mau sengadi. Makanya ular ramalan itu adalah ujian. Or sini nemat na nabita. Ya telah ujian tu pak angka lulus angka deh. Makanya Allah pada mati pandai maki. Angka Allah matu deh pandai temma. Aga tan rasa ya kola bay luar malana deh nak teruntuk ni kumasigi deh na lulus itu. Deh. Berarti ramalambi napak gangkang tanya pengalat. Kuramalangi panan apa aja nama sumba nama gemudi nais. Mau mendrik percoba atom itu. Iya sebab nereking amalai dangkang amalai memang malap-lap orang tapi al ibaqau alal amali hatta yahlus wasad. Iya amalak na puri pong Allah Ta'ala. Iya toli mananungan. Ay di na dyan kata sumba-sumba dan wambak memo tu na ramalang. Kaya sayamba. Makanya mumpun na pindrang mo bipong Allah Ta'ala. Watu. Ya. Siwan ni manikapang. Sinin nang kek kolap-lapi tapas sumanan. Dia juga 250 na itu. Iya Pak, alhamdulillah. Sinin na masige wandre macarama. Angka mana di. Ya. Udah sa rupiah uko tiba-tiba ya tuh. Daripada si ratu sa boy desa kadupan apa sih? Sini nama sabi kere. Nari makanar tite kare bate nama ditutuki. Ilalanna at-tahayyae yana tu astarimanna pong Allah Ta'ala sibana bitta masalah sampanya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni Muhammad. Digaga potong-tongan sangadiku sumpaka. Ya. Aga napora nabita ya, at-tahiyyatul mubarakatu wassalawatu wattayyibatu lillahi. Sininna alam birangi puang boleh kumanangi idi. Jadi akong kataw di na sampajang mereji-reji naruntu alam birangi. Ya. Mubarakatu sininna barakae boleh kumanang puang Allah Ta'ala. Jadi akong kataw mapsipak sigilingan isuroy na de ya tengi na pogoki makurak baraka itu momega makurak baraka ya. Wassalatu salawatu sininna salamaka itu rupa sininna salamakangi boleh kumanang pong Allah Ta'ala macina kiga salama atau dito ya ko macina ki salama ke pertama hayya ala sholat. Atakku pada lono me upawarakangi ko pak goncin na dicini. Kira-kira ko yuk biki. Macinna ni kapina ditalon sa pak goncin na dicini melu ipawarakangi. Lah belum tentu. Ya alal falah. Atakku pada loni me muwarakangi asalamakangi asanangangi atanangangi kedoki alhamdulillah kadi pong Allah Ta'ala Muhammad palatukangi tambah-tambahi kusubu as-salatu khairun minan naum seru lebih sempajangi naya matin roe kusubu waktu sempaja tapi ya kode tapahang malasa ya tita malundra kadai bainena
manangka manaji tu tahu iko maga pita mainga utak buki nak napa Allah masigi makadaki layolo matu cinampa iya latu ka masigi puro mapakaraja masigi masampaja sunna dan rekang masarola biru bapak na yarna yalino lulisa kutumati dah ikai mati pi tapi ya kok me pelino iya kok kata memang 500 sak biru dan rekang kata balu Yesu ya wi lamunya wana man ka jadi tanang yali mudan hemat nah na cepu capi balisi matam acana baide dan mapamulai tamar malah ni repo-repo ni sakala si tangi dene pasababi jadi aja na tul si tangi mau penangku kar koramalangi abesamu manije demu di rubai nyaka abesa makanya perbuatan manusia kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah bukan tidak mungkin tapi sulit. Sini nama saya dari makanan agak je pas sebarang. Ya. Nama dari tawe makutu, madari dina nanang yalina tawe. Tulik ke puang irita. Nomor sidi pertama-tama ipo ngante makadahai sikarul mautah di gaji nang kami ngarang-ngarang ya matingan itu. Iya kalau payah batil Quran di gaji nang kemang kaling pengaja di gaji empat apa makara agi na puara pengalata baiklah baik mako ko mau pun mangoloi di gagal di nakor sebab pun nai sini nalang. Iya ko pura ni peringerangi ko ingerangi amatengan ing kalingalinga ko bedato. Tubak ko lori pengalata. Iya ko maladan ni tiani tamakwa na gunci mati pong Allah Ta'ala tita aga na paro kulan na kurang surat Mahijar ayat 3 zarhum yakulu apa samui na baliga mo piji tu lampai ternyata lampa to ngangi jadi mapamula kitu baliga pak na lampa ki pong Allah Ta'ala iko mani aga mi mo pagaw di nang kana lo sita kitu tarik mateng mar ko makode nalampa memang makanya zarhum yakulu atitaimi wa yatamattau falhal hihimul malai sigilinganna akalanna sigilingatto matu akatana sigilingatto na chennai fasaufa ya'lamun. Inilah. Sini nama sabing kedere untuk itulah. Dia gaji tanah-tanah apa. Kumelo ki makan dada matareka ku anak loloi. Miki minta anak lo aja nene cerita tu ni tampu. Iya na irita. Napai jaji tawe ku ngalat alamu perang sutulimurus. Di pegagang kamu pakulan Indonesia. Makanya iya ku pengalat ala tepak bengkai sumpan anak loloi mau tanyunyur susu itu nalipai. Bisa karena Pak Jaji sesosiwan dikasih dia namanya susu mati. Agak nalak birangi mati mapakwero daripada mak janji ko Allah Ta'ala na dia doleh pesilir. Wih mak kumulingan-lingan nama kanya merita matuka-tuka. Wirita-rita jika baba makadalatu matawa matu iye. Macam ni mupang-mupang. Dia itu gak dia gak tunduk bakar jolo pak guruku mau panak jolo dia apa samira ya matu tu macam boleh mupang mak komo mau panah mak guru ni tu dah dia kui di pak guru itu dah yo dia boleh gak buat titi itu karena hidayah mak komo wih macet badak narang makatan ni na tojo. Ya aku tahu riude nak kadang api wongan ya po betul. Sini nama sabing kedere. Badang maka di Allah Ta'ala iku matuk pasisili aji mulayulu musaliun rom. Ya. Kalau itu atarika aku anak lulu. Nai anak lulu dia nak balik upanan atari angkan caca. Upanan bicawa matanang pinak dina.
Putu ini mendari engketah. Pelike nasang wala pang kajenne padahal poli rapang. Maka day atin na makbalero. Teh lampu nagagay. Sini nama sabi kade balle gaki makare po ngalata makukwebe toliwati tay monotubawa. Degaga sipak mu pole lepak ripakitaku. Usurai malaikaku cataku aga pura mu pegau. Degaga wat di dentas cata kecuali ko nak dampang aku po Allah Taala langsung ku po Allah Taala susu catatan malaikat. Dari saat taibu min zambihi kama tazambala. Ia to ya dampangan pole di po Allah Taala. Pada miri go angkana dia nama dosa. Makanya pada tobat ki at-taibu habibullah. Na iya tahu tobat tahu ripujin na po Allah Taala. Tapi gau-gau kami na marajing di nagaga pada toba nasaba tuli nairuki anu nasabari na tumadosa. Kecil di kampo pulih di macarama Pak Mabila mo di rampi coba mawi. Ya korba di sisa nama kasih peringatan nata. Innama amwalukum mauladukum fitnah isinin nataku. Waramparamu bainemu wija-wijamu pacoba manang mancaji amalak bato mana matu kemadicing batim berja iya korpa iya kong kana na tahu kalau na timur tu dah makan helm jero ayo bapak nak dah aga je na jama iron mai gadi mam timur tak kajan mak tu kan anak digah kalan nih mal kana moto-moto mak ko kanjan sifatnya na guru-guru anak na jallo kay anak na tamaranaka Leno ite jero teh mana-mana irita he kalau lu mau pengen tahu nah. Ya si menal di sih. Dunia maklunatun ia tulinu unrob barmas alami membiaku dini paha. Silopa ki masalah serimundrina pong Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tasabun pada miluman ngijilau keka. Dini sadari. Pak iya roh mategang ya tiwi ngerang mategang mana kaji di wala ni to ku tibakar mu paksa di tupah. Iya ada masalah nih. Ndak bilir malolor kapan. Ya na tu kada. Pak Ustaz tomatoi meji tutulio bilo masigi jo ku malolo aku subui. Dah ku magatosi. Nak kada kamu monro boleh timur itu umi. Ya apa di kota monro boleh memat tinro Pak Poli mak doja. Kemudian aku tumbok agama malolo mati tomato mati memen ni. Ina pahana agama. Angkat tobat tau na jinna. Na pasiumpui agama si balino. Na cerita ku jitu teh pada roni karena mage dah makan jak mo paneloram itu madicing. Ya garek biasa tiangkan kamu kimak berjama. Mendari ki garek agak baku dia gagai Pak Bang enak. Iya maku kuen sapa-sapa kita pak. Dia nang kana runtuk menite ke mesigi dan ajak makanya mesigi mau je masam pedang pajatona. Dia napa? Magatosi lain itu maka pasti pakai lerang lain itu malasah. Padahal ilana kurang ilap birolo ipa ilap bareng ipa pahangi poler kong Allah Subhanahu wa taala. Ataku wala tahinu wala tazanu wa antamul launa in kuntum mu'minin. Ya ko timalasa ko ajakmu mempat dilanda. Sesuatu denak tapi mak duni dosamu berarti madisimuku. Iampai de upah pada ko kulino nasaba onron na mema pada ujiko. Tapa mu de upah pada ko dalik mu de upah pada ko adisin lasamu de upah pada. Maperdiki madicing itawe sak barak muki. Buat dijaji na cawaran parang ite kulino. Tapi dia ni risang makada. Na caugi aku akhir. Iparingarangi memang. Makanya ya pada ku vitana ya lah ku sabaran na ya terima tapa aku. Pak ku dene pa to kama pak mo tapa tayo ko din makanja dito teceh. Tapi kasih majak nang kaya mako wae. Situ pun namo ulu na kada kemana yan mah kola ya tori kue kanjak tu lima disi pasti sama na baje karu-karu dalek nah. Lihat saja nanti
lauki tudah mite na kubelu mate. Kutu dia tu mataru nomor sidi de nawat di de na marah kulindro na kumedo mate. Nomor 2 de nawat di de na marah kumatana, nomor 3 de nawat di de na kecucak kabibina. Lihat saja nanti. Ya. Alhamdulillah kumakoni bateta sapai assalam makangina terus itu. Walaupun kulino biasa-biasa mau patu. Ini wa antamul launa in kuntum mu'minin aja musama pahangi walaupun lino atekang untuk akhirat atu tu ngelino mu si bawa atu tu akhiratmu upataraka komatu sorry mondri yang penting dia lepe sipa asak barakange dan nia sipa asyukurkan. Nah, sini nama siapa itu telah tanpa pura mana pengalata Allah si mata nawiringi apa tirang kada ka tobat pak iya ko deta tobat de napitai kiji pengalata ya kulino pa ang kamo pawaruan to sini nama saya pikir pada toha aya orang pedendre itu si mata rampe kula ramalang magi na turung pas sabaran na turung ular ramalang apa ya tu nabita akaruai mak damalang dua tong malaikat laporan nalok nabita napa turu perintah puasa jadi akaruai itu nabita mak damalang akaduai ganda puasa na 30 akan nangi 20 miasir jadi dia dipersalikan kayak itu apa mau nabita makoto ya magar pas sabarna iya rawatu maitan turun na perintah na puasa tapi depa nama kasing isak na batin mas sampajangi tawe demo panisangi pasilengan ngenuna mas sampajangi teh magalakmu pi mapakacai-cai mapakatudu-tudu mas sampajangi magalakmu pi rendring teh lo pogok dosa magi depa napahan gangkana turu perintah Allah Ta'ala masalah napasya dengan ketentuan cuma 2 nomor sidi aja nomor 2 iya. Jadi pertama-tama tuh ajak mondre konumo anumu ajak musirepemu bainemu ajak mega ajak nah pak guru ki jolo pengala taala ya teng okko to lipo gawe nah nu halal dasarna ya kumacan ya teh ku anu tadi neji neteng ku tanenutta sedangkan gadu kuna teng pengala taala unru takpak kuna ya tahu ku diwa labola ramalang na ko macca ki yatteng wi nyama pai suruh itu kemana entah macca suruh pak macca ni yatteng iya ner yasan nesep pasilengan medicingi si bawa di medicing nasabari amula-mulangan na medicing lasana ang kato tahu din ang kanaring kadinga hangin nanti kume palawangan nge ana pa ustaz wadi mo je pe to sidap pemat na ko ni bi aku yang maja kepakutan makor dan ya mu ni dito daku hai maka balak dak tu dia na pada dito matoy mo wani dito mari kagay ko matoy kana makku je tunduk kude nang katorim kan kalinga amo si tekira kita itar ko lapit na nyarenge na bawa macenne diniseng makada aga kuilak itulah manusia ya. Nah, sini masa bicara jadi mumpung kelalan na ular malang. Pada kapese elita riwat tudina pa. Gangkan na isa lulusu kimatu. Ashidu ya malaikati. Tabayangkan ni kariba manicing. Malaikatku para noko. Kulina. Untuk majaji sabi. Anni kada jaltu sawabahum ala siyamihi ridaya wa magfirah. Upancaji ular malang naya kekekena sagina-saginana panadina kataku untuk pasilenarangi pasuraku ya dingin sabari na niniri papesangkaku rioku nania at dampakku ia turun pengala taala tu si tuliston rak dampan kita na kuriona na pengala taala iruntu
Dia itu nereke ngasurimun di dosa atas si ba amalatan sebab angke irion sampung nyampai na pasiton rameman ni kulino wiri karana ridhoya wa magfirah riuna si bawa adampan. Sinna masabi kere jadi insyaallah dulu suk mana ngikmatu. Kurun tu nere maka padahal bak itu anak lolo mulai rijajengi ribabuan na imbo mapute kecuali terlalu pas salang tulian kamu pita parakai dosa na ya tu molat tu ular ramalang ya kode tapa pisawi tulian kata wadi mo kita berenaka di anu surga di tona to makara demu ta surga de wadi kita sama dengan syarat tapas sadia alita sipata jasika ko etana koto meno macina na sa din na de padi pais. Nomor sini hakul liwaladiha ajak tabangga-bangga kangina di tapi de cik kudu itu pajajata ia tu tunduk nambut tapak pun nomor 2 yaitu pulih di Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana ya kok kira dosa makanya ini angkai induk tamu pa pasang kesangkai batita tak kuragain atau 5 tanah napi dan ini induk takur. Jadi matewina tas sumbangan tidak laudangan. Kewajiban itu. Makanya kata macam-macam. Kata mau bi kalau minta itu matona mitalana ni kasih nama lah sadina selai onrona. Letuka akropa tamalorong utaro tu sadiwang lolona. Wah. Matangangin na cairi induk nawang kakuyara. Kemana tomato di sisi menanis sengelina, jika menget na, maku atu tahu mulu. Sila lona pure pandai, akhirnya di pagoro. Tu mengingi mata tu dah kuai. Tahu pa makan cak nih. Pa aja nih saat dia cair induk na mindre na, maka jika na podang. Kasih ya teme mutu tai mutih. Assalamualaikum. Dindi pekerja tangga pak atas dah kudito. Kata petar singgungnya meniku makadaka wangkili kemantu nampau ya. Dan nanti tani ndok de nang kau jajarinya mana Pak Ustaz. Bikin minta rupa tahu sesa. Sila lona lah, dah masakan nih, apalagi komentar-komentar. Nah lupa penyaman pang. Mau kasih mereka Allah buting wala biar mah perolong yang perlu ko pa aliliku do muka aja mah pada kun mereka kasih angke ko meru Malaysia sih dia. Apo ko dia tu tasale ko anak malolo. Makohe utimpu komanu bisai maga udi pak koman itu kasih andra dan maka rindo ada sila logo pura da cairi dece si bawaja isukbu mubak kenemwa kotanya pengalatala subangi jatah kecili-cili mana gitu tanya ki malaikat tanya tu ki nabi engkai si Pak Adampan na Allah Ta'ala melu makki guda. Sini nama sabi kadere adaku makan jatuh ngamati tapi bitu mata tak maki aja kasih tajajari nyawana doa aja. Dia de malak dak kasih bisa makarama batu tangi ku induk na ya. Kita bicara. Mena mak de apa itu Pak ya memang engkau cek de kelebihan jadi ngap Pak DJ tu gak mata ku pengalata engkau cek de kelebihan. Neringat pengalatan ya kumakadaka ajan musalaiwi di tanah pengalatan mu patanti. Jadi witai ada kue di makarawala ya sih mu paje. Paje tu di julai la fin nahari wa tu junahara fin lail wa tu jul hayya min amti. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Ipun tapi tanga tandra nari aja siwata. Tu di makarawala ya sih mu pimakwa hedaku. Oh di pabaca ikut cana pelupung pengalatan mu tu ngetu. Maka Pak Ustaz dia pakai tanda-tandana. Tahu. Makaraka metek tamu pata bobo indok tah cak gilu. Ini iya malas. Cak. Mita tonga. Mita. Sini nama sabing kedere. Ya tu si kita talang. Oh ti macuriter roto merasa. Mimpi pacapi bicarana. Itu orang sepasta si lolona dahku. Aja najik musalaiwi.
Engkau rumah kakak mah cerita dah kumo maka dek lari. Aja nu sinin na tanre berisi rewe. Angka mana ni na pengolongan. We tu kak boleh subuh ke telipon ku makan Pak Ustaz mati ni kasih idik lo matas sia ku baca dah ku itu. Ini rahasia pengalatan. Sini nama sabi untuk itulah tanah pura mana pengalatar semua tanah mesikin soha. Anu cedena mengalau kak kasih. Iya tiba di 20 piar tu siaga ni ramalang. Maka mana kasih ku baju-baju enggak cek deh. Terpuru mana pengalatan nampak barakah siruntu katanya nama mani pascapur yang penting pada tatari misi mandi tanandang yang le tanah. Ya. Para cek dek decing ya kutu dipugo iman cajibi mega. Cek dek dosa kodene tu bakang napan rasa-rasa gitu. Namun bicara na pengalat ta'ala jatah pesannya. Inna rahmati taglibu gadabi ataku. Mau macai kak makuk kowe. Angka matulalang namaru kak mita kurmatu. Dengan syarat. Ataku upuang. Dia pita makko. Muruntu isu sena kumate ko. Ku umat tu ngamuko ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya menimamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.